vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chaw vin ni thapha tolbol ni simsom le sagi friday ni khun zong ni thatu so ngai ki hite thu so ngai taw hite kuki zo council lam kai ho mili hon tu ni khu chun minister of home affairs Ekca palai ho anaki mu piu hidani na ki seye kuki zo council ho le Ekca palai ho ki ho na thu to ki saya thu chin wang het hi la ye Kuki zo councilin Janorin simsom ligit jingni khuting le New Delhi muna press conference abolding o hi aphat hi ni thla lam ni dan thum le ki panding hi press conference abolding o le Kuki zo council lam kai hon gale tol chung chang thu hole Kuki ten atum bi akhiwai pu na ding separate administration demand ki bol na chung chang thu ho jong media home sanga ata lang ki ding o hi chuchi press conference agapang dingin media hotep na anabolu vi Meitei terrorist arambai tingol hon pangal pasal khat athanunguwa police son mithat ho arambai tingol meitei terrorist so migu manamat ho cho Janorin simsom ni lesagi chan police custody ti cho police lockup ma dingin thu petaw vi chuchi arambai tingol meitei terrorist migu ho cho heingang police station hon anamat o hi arambai tingol meitei terrorist son anathao MD Sanawas jinon heingang police station a case anapelu de hi Arambai tingol hon pangal pa apui mangnung chun ain sungmite haucho avel velin phone call sa boluvin paisa lagna demand an boluvi Sanawas ain sungmite hovin ama pa thado hinadinga dangka lagna apuwa andromuna Sanawas aga kilhat do diwin arambai tingol hon thuna piuvi Sanawas so arambai tingol hon Thobal district hospital an puludwin ahin la doctor hon athisa hongki pulut hidanin asayu vetin government ukil APP in court masanga na phungdo e police on arambai tingol hocho Thobal district hospital vel a namat o hin chule atona gari 4-wheeler khat jong police on anamat thaw hi arambai tingol hon MD Sanawas cho ke hotha hi 19 anop naw na phungdo win hi tokil hon chun court in Janorin simsom ni sagi chana dingin lokama MD Sanawas thilong cho athu ki chai ka sia kala lo diu hitin JSC hon phungdo taw vi mithat ho arambai tingol andro unit ho akilep uvin ahin la police on arambai tingol ho tha hitin phungdo uvin hoizo chu di zo ham seichin uvin tin joint action committee hon an ho vi police ole thina tu pa in sumite ho vin arambai tingol andro unit ho chunga ngona imacha bulkum lo la ya arambai tingol Android unit hon su thingna abolova ama ho tha hilodana press statement hin so do zingu cho lungdon ta khat hitin jong joint action committee hon phungdo ve arambai tingol Android unit hon MD Sanawas cho khamna theya ki veidana seinaw chunga JC hon phomosa naw thu ho phungdo vin thimo achanu ve avela chutobang thil su ho athun lo na dingin state government in chuchi case cho NIA ho khudin piludu hentin JSC hon dimana na boluvin chule izemti a dimana bol ho na samo akikoya hile ki phinna sangta ka bol diu hitin jong JSC hon aphungdo ve ahila tuni la khutim ko na thuso ki mukhat chun seina joint action committee JSC hole government in tuni khu chun ki hona anane yuvin ki ho thla na anani tawitin chuchi thuso ki muchun aphungdo e Kangui district hupsung Phailengmol Gamkaya gamle nam hu na Panlahna Kuki Tahchapa mi phabep cho Nscn hon anamanuvin chuchi thilsu akiza do chun Eastern Kuki Chief Association Ekca hole Kuki Tribal Union KTU hon satain an kiboi pin a hile Nscn hon chuchi ami mat ho chu in thado taw vetin Eastern Kuki Chief Association hon phungdo taw ve Phailengmol Gamkai sung hi Kangui district hupsunga hi jingwang hin Eastern Kuki Chief Association Ekca hon 80% ti cho zakhatla somgi tawang hi akivesuin chuti hi ji chun Phailengmol Gamkai sung hi tu chana bitzo hi tin jong Eastern Kuki Chief Association hon mipi heading in hin phungdo ve tu chung meithegala Eastern Kuki Chief Association hon jong panasata ala o hi dan thu ho jong hin phungdo ve Nscn hon Tahchapa Kuki chapa amat ho cho migu bidanin akisein
Nscn thingnoi mi hon Kuki Tahchapa ho mi gup ho Analhadoh wangvin athilpo ho apido lovo hidanin zong ki sein ahin la chuchi thu ki sei ho chu official te inwang ki su do apui zani Thursday ni khuchun security force hon khamna thei brown sugar pole mini chu mata khumuna anamanuvin chuchi khamna thei pole te ni akun chun brown sugar sabon bom sunga ki heng sabon bom zani laget to WI tablet chang lakhat le sang som sagi le thum chule paisa dangka lak thum le sang som thum le sagi le zanga chukit le gari kengli nei four wheeler khat to anamat thau vi khamna theya ki veite ni security force on amat te ni ucho mistress Nscn kum som thum le gup to el pauson lal simte kum som thum le get hi Delhi Mete Coordinating Committee hon tuni khuchun press release khat an so do win Mizoram State Mami District West Phailengmol Police Station Hup Sunga Galman cha akimat do na case chu National Investigation Agency NIA hole Mizoram Police on hulchilna neu hentin chuchi Meitei CSO hon nge na bolu vi chuchi Galman cha ho chu janhima sa January ni sim somlenga ni khoa Mizoram Police on Analhadoh hitan Galman cha ho chu Kuki ho ading ahilo hulchilna ni hi hentin zong Delhi Meitei CSO hon phongdo vi chuchi galman cha ho chuto security force hon minga anamat thawin ama hola achun Burma Chin state sunga Chin nam sipai Chin National Front CNF lamkai khat zong panghidanin chuchi Meitei CSO ho chun phongdo vi Mizoram Police hon galman cha amat do ho chu AK-47 rifle gu AK meichang changsang som le som nga chule magazine som le thuma hi chuchi galman cha ho chu Burma ko na hin pu do wa Bangladesh gamsung Chittagong Hill Trek a United People's Democratic Front UPDFP ho adinga hin pu do hidanin Mizoram Police on phongdo vi Meitei terrorist Kangleipa Communist Party KCP PWG MC unification hon tuni khochun press release khat hin so do kiduvin zani masala a qnet scam bol ho mi khem tha ho som ni le sagi ho min a hin phon do na banu chun tuni khochun mi som le khat ho min hin so do kiduve chuchi mi khem tha ho cho noida khopi sunga denova chutobang na to ho chu chi la piu hidanin mei lei thing noi mi KCP PWG hon aphong do win chuchi qnet company noya mi khem tha ho scammer ho cho noida khopi sector 138 Paramount Society le Sector 134 Eco City Society chule Sector 168 Lotus Zing Society chule Sector 168 Xavier Society chukitle Sector 132 JP Society munla hoa pansau hidanin KCP PWG hon phongdo vi chuchi milhem ho scammer ho chu anule pate hovin noida akona akogdo wa Meitei terrorist KCP PWG ho hinga surrender ki bol nediwa thupi an pi ohitan thupi ki pi ho not thama akoiwa hi le anule pate ho vid mo ki po diu hitin KCP PWG hon avelin hetsa thupon an sodo ki qnet company noya na tong Kuki chate zo mi phabep hidanin social media la a ong ki sodo in chuchi qnet company noya mi hlem hlola achun Kuki chapa Kuki chanu mi li zong panghidanin social media la ho athung ki thethang ho akun chun head do hitai Myanmar junta sipai hon sagain region sunga National Unity Government sipai ho PDF ho vaipu na khopi khat khampat khopi chu junta sipai hon wanleng ho mangchan bomin anabulu win migu bin thina anato taw vi thina to hola chun chapang ni le Buddhist thimpu khat jong panghidanin Myanmar thusu ki mu khat chuna phongdo e chuchi khampat khopi chu Kachin Independence Army kya ye hole Kuki National Army Burma hoto PDF ki thova ningkum sunga ana to pha hi junta sipai hon khampat khopi sunga buluna muncho sopi zo ho chena zo veng hidanin ki sein thina to ho mi gu bhola a mini chu chapang hin mi khat chu pastor hin chule mini chu kol ho chule midang khat jong hidanin ki sein a hin la Myanmar thu su khat chun pastor hizolovin Buddhist thimpu Buddhist mong hitin an so do win chuchi Myanmar thu su hon a het kilo hidinga gin cha hi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mang pha